Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Hopefully in good health. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Today we will study English in the English textbook. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di buku paket bahasa Inggris Unit 7 which is about my toys. Unit 7 yaitu tentang mainanku. Before starting today's, let's read the prayer before studying first. Sebelum memulai ke pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, we will continue the lesson today. Here are 7 toys that we will learn today. Baiklah, kita akan lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 7 mainan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, spin top. Spin top. Spin top. Artinya gangsing. Next, bike. 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 Yang artinya sepeda. Next, yo-yo. 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 Artinya yo-yo. Ball. 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 Artinya bola. Next, doll. 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 Artinya boneka. Car. 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 Artinya mobil mainan. Next, kite. 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 Artinya layang-layang. Let's repeat from the first picture there. Baiklah, kita ulangi dari gambar yang pertama ada spin top, bike, yo-yo, ball, car, kite, and doll. Okay, the teacher has a song for all of you. Please listen to it. Baiklah, ibu guru punya nyanyian untuk teman-teman semua. Silakan didengarkan ya. Next, here a picture of the child play the
kite. Selanjutnya di sini ada anak sedang menerbangkan layang-layang. Next, here is a picture of the child ride the bike. Selanjutnya di sini ada anak sedang mengendarai sepeda. Next, here is a picture of the child play with the doll. Selanjutnya di sini ada anak sedang bermain dengan bonekanya. And here is a picture of the child catch the ball. Dan terakhir di sini ada gambar anak sedang menendang bola. Before ending today's lesson, the teacher has a text for friends, namely. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu guru punya tugas untuk teman-teman semua, yaitu assignment, penugasan. Please write down the 7 toys in the learning video in the book. Send foto via WhatsApp. Silakan menuliskan 7 mainan yang ada di video pembelajaran di buku tulis, foto kirim via WhatsApp. And recite the 7 vocabulary word in the learning video, send the teacher. Dan melafalkan 7 kosakata yang ada di dalam video pembelajaran, kirim ke bu guru. So many lessons today, hopefully it will be useful. Keep your spirit and always maintain your health. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.